Kurumzari. ISCOM की discussion time में ताबिरी बसिंग हाथ बता राम नौकरी अखोइना हौजिक खंगले मधुदी गवर्नमेंट की स्कूल सिंग तांग तरागा मंगा पावबदा समर वेकेशन थादो खिबिनी अदबु तांग कुनगा मरी पावबा कोविड लाइचत हेंगलपसना मरम ओरगा स्कूल की सेक्शन खुदिंगमक अंगनवाड़ी अद क्रेश सेंटर सिंग यावना सुति थादोखि मधु प्राइवेट स्कूल सिंग जु यावी अदुबु अमुक ngarang नौना थोरकपो ऑर्डर अमगी मतुगना कैबिनेट की मिफमना पास तौगिबदा तांग कुनगा मंगादगी क्लास 8 अमसुंग क्लास 8 की मथक की छात्र सिंग हाबिदि महिरोइ सिंग अमुक स्कूल हांगबा यारगनी क्लास तौबा यारगनी हारि मसिगी अकुप्पा मरोल मसिगी एसओपी सिंग सु याम कुपना पनबा उदे अदुगा ऐट की मखागिदी अदुमक हांगबसदा यावद्री अहानबदा लेक्सन बिरिबा पैनलिस्ट अनि सक्ताक सके Dr.N.Sanatomba Assistant Professor Manipuri University ओजा Sanatomba तराम नोचरी अदुगा अनि सुबदा Dr. Kiran Yendrenbam Social Activist ओजा Kiran बुसु तराम नोचरी अहानबसे ओजा Sanatomba दलाक सके Sanatomba वारी दी अदोम बैकग्राउंड खंबीरे मागी वारी वाखोंदी अखोई कोविड-19 की मतंग से अखोई सुम नैनदुना लाई तोंगान कोविड-19 के मरी लेनबा मतम की थैदोक थैजिन तौबा टॉपिक सिंदा नहान तांग 13 नेनगिदबा गाइरी ngasiना अमुक स्कूल हांगकपगा मरी लेनना नैनजगदबनी मसिदा क्लास 8 की मखा यावदे हाबसिमा अखोई खंगे अदुगा अमना हेक कोविड-19 की लाइसेंस से हेक लापगा स्कूल हता सुती थादोकपा मसी स्कूल द खतंग ताइनबसी महिरू सिंग द ताइनबसी याबिनिंग्ब्रा अदुदा हानबता लापियो अदुगा मखा ताबदो खनमिनसी ओजा जादु जिक लाइरिबा कोई कनोसी इंडिया की ओइनसु कोविड की थर्ड वेव सी कोई यामना मी लिसिंग यांखै ग तरे निपान नोंगमदा दगी सिबगी सांगसु दुम कोई याम वांगना दुम लाई जिक सि ट्रेन से तो मणिपुर की सु अहुम बावदी कोई कोमोर्बिडिटी ओरगसु सिबगी मागी रिपोर्ट लैग्रे अदुगा मसिंग सि नोंम नोंमगी कोई हेंकलै बसिदैदा अखोइना मसिदा कोई एजुकेशन आइबसिदी यामना मरु ओइबा कोई खुनाय सिगी माई एजुकेशन जाउद्रगदी कोई लान की मतम दबाउता एजुकेशन की प्लेटफॉर्म से मसी मांगहनगनु आइबदी लाइक तमगदबनी हाइबगी प्रोटोकॉल अम लैरी लाइक तमद्रगदी कोई सि खुदिमक्सि लोइनमक कोई स्टॉप लैबनिना मरम अदुना लाइक की मतंग सी कोई फना लाइना लाइसेस से लातारगसु कोई करम मोंग कोई लाइक सी की सप्लीमेंट पीजी गैप से खनदुना लाई अदुना ऑनलाइन मोटो ओरगसु ब्लेंडेड मोटा अनिमक मिक्सअप तौरगा ओरगसु कोई अदुम मखा ताना कोई चथरकपने अदुबु मणिपुर गुमददी मई की फिबम द चांग नाइदब मफम कोई मफम हुंजिनबा मनु हुंजिनबा मफमददी मई की सिंग चांग मई की कनो से फिबम से चांग नाइदबा इलेक्ट्रिक की कंडीशन सी अदुगा नाकल अमरोमदा मु असाइकी मागी इंटरनेट की प्रॉब्लम से मसी मणिपुर की स्वागी इम्फाल की एरिया सिदा बोक्ता कोई सिंग की लमदम ओइना तौबनिना मसीना ब्लॉक तौबगी नि खंगदे अमनि खंगदे वेब सी मसीदैदे यामना मोंग तादब नेटवर्क की प्रॉब्लम से इशू सी यामना लैबा अदुना मरम ओरका हारिबा कैनो सी से कोई टीवी चैनल की लैबा कोई ISCOM नि खंगदे अमनि खंगदे लैबा असी की चैनल जिंग जिबौता कोई इंटरनेट की प्रॉब्लम सिदा अवाब ओइ मसीसु इक्विपमेंट मयाम अमा मसीगी दमकता कोई थम्मगा कोई मसीदाइदा मागी प्रोफेशन ओइना चथरैनी सिबौता कितम खुदुक चादबा अदुम टेक्नोलॉजिकल कोई फेलियर लुप होल अदुम लैतब नत्ते असिदा कोई अंगांग सिंग सिदैदा कोई हारिबा कैनो से कोई ऑनलाइन क्लास से चथरक मतमदा खुदुक चादबा याम मायोंगनकी अदुना अंगांग की ममा मपाना सगी हाना मोबाइल फोन पाइबे यादे हरमदुना मोबाइल फोन अमम अंगांगसिंगदा सिनरपा अदुना से 1 आवर की नत्रगा 2 आवर्स की ऑनलाइन क्लास अदुगा रिमेनिंग 6 आवर्स 8 आवर्स ना पेदवी हाबदा अखोइगी कनो गेम द ngauba angang गेम द एडिक ओइदबा अदुदगी अमु कैदौरे हाबम तोगान तोगान मखलगी अखोइगी येंगहैदबा उहैदबा मयाम अमदा अंगांग मांगननबगी लंबी अमा मोबाइल फोन्सना एट द सेम टाइम कानब पीबद नतना अदुना मरम ओइरगा पेरेंटल केयर पेरेंटल सुपरविजन ममाम पाना कोइसेन सेनबम चंगपा अदुना ममाम पादुना कोइगी कोइ थबक सुबा चटपबु ओइरे अदगिदी गवर्नमेंट की जॉब तबु ओइरे अनिमक्सिदा अंगांग दु कन्फाइन तोरगदी होरेन नुंदांग की चरा हेन फिबम लाकपा मोबाइल सेनन बहोनगदा सिम्बा मयाम जना मरम ओइरगा ऑनलाइन एजुकेशन की अखोइगी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯕꯤꯇꯔ ꯁꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯈꯥꯕ ꯁꯔꯨꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯠ 25ꯗꯒꯤꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯍꯤ 12 12 years and above ꯆꯍꯤ 12 ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 8ꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯕꯞꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯑꯣꯄꯅꯤꯡ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯥꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯡ 15 ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 15 ꯐꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯈ꯭ರೆ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯝꯃꯔ ꯚꯦꯀꯦꯁꯟ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯖꯨꯂꯥꯏ 15 to 24 ꯐꯥꯎ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯣꯂꯤꯗꯦ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯣꯂꯤꯗꯦꯁꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 15 ꯐꯥꯎ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 34ꯒꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 24 ꯐꯥꯎꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ 24 ꯐꯥꯎꯀꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 24 ꯐꯥꯎꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯐꯒꯠꯂꯛꯑꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯥꯕꯤꯀꯣ ꯇꯥꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯖꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯇꯥꯡ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ 10ꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 10ꯒ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ 24 ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯃꯣꯠꯇꯨ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯃꯣꯠꯇꯨ ꯂꯦꯟꯁꯀꯦꯞꯇ ꯐꯩꯗꯣꯛꯅ ꯇꯥꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯡ 24 ꯐꯥꯎ 15 ꯑꯃꯁꯨꯡ 24 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯖ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯐꯦꯖ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛꯅ ꯁꯝꯃꯔ ꯚꯦꯀꯦꯁꯟ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯑꯃꯨꯛꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯇꯤ ꯍꯣꯂꯤꯗꯦ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯗꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯦꯔꯤꯌꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯦꯔꯤꯌꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯆꯪꯉꯛꯇꯅꯕꯒꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯁꯤꯜ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯜ ꯑꯃ ꯃꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯈꯥꯔꯒ ꯊꯝꯃꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯔꯅꯤꯡ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯇꯥꯡ 15 ꯐꯥꯎꯅ ꯁꯨꯇꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ 24 ꯐꯥꯎꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯨꯇꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯌꯨ ꯇꯔꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯣꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯈ꯭ꯔꯒꯦ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯍꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯦꯡꯒꯜꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚꯁꯤ ꯏꯔꯧ ꯂꯧꯈꯠꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯥꯕꯤꯀꯣ ꯇꯥꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯁꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯁꯤ ꯏꯇꯧ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯒꯦꯞ ꯑꯃ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯜꯂꯨꯔꯤꯕꯖꯥꯠꯅꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯃꯟ ꯕꯤꯟ ꯇꯨꯒꯂꯠꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯁꯤ ꯄꯨꯡꯂꯧꯗ ꯂꯧꯁꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯃꯔꯛꯀꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅꯨꯑꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 8ꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨം ꯆꯠꯊꯍꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯦꯞꯄꯨꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯪꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯪꯉꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥꯖꯥꯗꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯕꯦꯔꯥ ꯀꯥꯔꯤꯌꯦ ꯅꯦꯠꯋꯥꯛꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯡꯉꯦ ꯄꯤꯛꯆꯔꯁꯦ ꯄꯤꯛꯆꯔꯁꯤꯗꯩꯗ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯆꯪꯕꯅꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯖꯥꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯍꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯍꯧꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯐꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯏꯁꯄꯣꯠꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯁ ꯒꯦꯗꯔꯤꯡ ꯑꯣꯔ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯒꯦꯗꯔꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯨꯔꯤꯁ ꯏꯁꯄꯣꯠꯀꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯊꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯤꯡꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯦꯅꯤꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯖꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯁꯟ ꯄꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯨꯁ ꯑꯦꯟ ꯗꯣꯟꯁ ꯄ꯭रोटोकॉल ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯕꯤꯍꯦꯚꯤꯌꯔ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯥꯛꯀꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄ꯭रोटोकॉल ꯄꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯝꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯅꯃꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯗꯩ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯍꯧꯗꯕ ꯈꯣꯠꯍꯧꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀꯥꯞꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯁꯦ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ
precaution adigi atopa mana angang jingi class to matam sida akoi jamna keno tawna hai tare cluster class habiti se hozik government private school gi school jing jidadi angang jing je classroom amada mi chama marfu dagi na chama bau adum phamjan bai tare krik inana aduna maram oiraga sagi magi proper distance hai tare covid ki proper distance to mamang da legi bedo madu do loina mag relax tawraga vaccine bu kapaga di adum akoi gi lenggonaraga class yaw bu yarabra akoi gi neck to neck kadigi di side to side madu da krik ina ngai class yaw bu yabra hauzik lei sidi classroom amada angang jing do admission do channa bagi damakta asagi angang manga phaman ba phama bench amada degi mari phaman ba sigum chang da phaman barina school ayam base ado khara amabudi hoi school masing chhatra masing yam leijada bu yawngani ayam ba school di koigi imphal mayon daga leiriba degi haidokibada su ababa school haitare miyamna planaba school singsidadi yamna krak ina ngai leiriba semasi covid ki protocol si ngakna adum chathabi yabra vaccine bu kapthogadi loina mag yaraba vaccine je kayam yamna asagi effective oiraba gi 100% safe oirabra haibana singbasing asidagi adigi something akoigi class tawro bokta saibok chidi ngakshi haibagi madudi itha thadokta ba yai haidokta ba haitare class tawbo yani da makhaiba siguma makhal ki kitang koi orders deida miyamna section gadaba kanglon gal na hairapagi pose ekoi uba phangde masigumba singse kitang ekoi semdok sadoni mi ko mingi site gi masina an brown ki oina thamjage oja jadu hoi mamang da di protocol khara di thami adumakpu adusu thami habi wani amna akoi ui khangi aduna kari haitare yamna kiningai oi 11 12 phawgi di ekoi vaccine kap khre adubu makhat singdi ekoi tasena kap tribani lower class singdi sisu luri adubu vaccine kapa bawda nahana koi tarik taraga mapanda nena bawda yawrubani uzakiran adum apit remind tawjabada adum journal amada phomda handaki variant si yam thina longnagali even kapa bawda adum nagali haidana aduna kape haidana like thubagi wafam amasu akoi neinabada yawgri adumak akoi mami dari uzakiran jengbiu ngarang BT road tawriba phibam do adum khangbiu natra मधु करीनो पुलिस खरा उपी मोगी कर्मी खरा उपी मोगी इशूदुदे कोई नैनबगी मथौ तादे तौरीब थबक उरीब फिल्म दु करीनो बादुगी क्लिप सिंग मयाम वायरल ओइरी ई पाउदो लो यावरी मधु करीनो रेस्पोंसिबल ओइरिबा मखोय गुंबा सिंगना पॉलिटिकल पार्टी सिंगना इवन होय पुलिस लो एंदर गाइबनी अद पुलिस सिंगजो अयाम उप उदे खरा दी उपी अदुगा मोगी पॉलिटिकल पार्टी दुगी मिसक खरा हाइदि कर्मी खरसु उपी अयाम उपते सिनी अदु तारगदि साइड अमदन सातरुमन पताय तायनरग साइड अमदन इहु होब मानब पुरमा उरी रकरन अदुनी हाइदि तसिन मुदि रेस्पोंसिबल ओबा कनोने लेबाक नाकलि लिबनी अदुगा लेबाक सेमबद यावरिबा अदुगुम ग्रुप अमनी अदुनी हाइजरिस हाय आई थमजगे ममान ओजा सनातुमने याम फजना थंबिग्रे आई सप्लीमेंट तौजगे अदा ओजा जादमनिना थंबिरे वफम दुगी मखा ताजगे तसेंग ngasi खनरिबो टॉपिक सी यामना मरु ओइबो टॉपिक अमदि ओइ अदुगा अखोइ स्टेट कैबिनेट लॉकपा डिसीजन सिमदि याम तरामना ओइ हाइबा तारि मरमदि तारिख कुमरी जुलाई बॉक्स माइना थिंगमबदगी हुजिक कुमंगा दगी कोइ क्लास साइडना अब काबा होनी का हाइबसे याम तरामना ओइ मरमदि कोइ एजुकेशन सेक्टर सि हांगदोकदबनि ने कोइना चैनल तोंगान की डिस्कशन टॉक सिंग द पबकी मतंगदा अखोइना लावर लाई करि मरमगिनो हाइबा मत अखोइना कोविड लाइना पैंडेमिक सिबु उसितबंतगे की दबई वफम दिनते अखोइ यामना कीबा अखोइ गुरु यामना निंगदोन पोम पोट मंगा सि दुम ओइरी अदुबु ngasi लेंगाकना तसंग तगंग तोवान थोय पोसिदा अखोइ मसि करे क्राइदे थोलकनो ना आइना सुम लौजो मतमदा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ngasi di तोवान तोवान बा अखोइ की कोविड सिगी मरम दा अखोइ मालेम की अखंग आई साइंटिस्ट मैम रिसर्चर्स मैम तानर कांदा अखोइ अंगांग दा संदोकपसि मागी इंक्यूबेशन पीरियड सि मागी कोविड की सिम्टोम लेबदिना 4-5 days तगे हरगा 1 to 14 days मनुंग लेबजि सब माने एडल्ट का अंगांग हाइबा पोट अमसु ले अदु तागदि अखोइना हुजि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब फुल्ली अंडरस्टैंड तोबा अंडरस्टूड तोबा ngam फाइंडिंग से angang sing da kayam lori ke da we ja do mamang da mo ke finding sing da di ko gi teenager sing adult sing na hena angang ke hena chandu ai poram chulai aruga hena sandu ai hai ba teenager da hena adult jan sandu o kari maru ngasi angang da kari gi laik tam chinjil lakno hai ba chu wang am lai hoi ngarang lengang na thoi ba order sing da ko cabinet logi ba decision ko taram no opaju wang khadi lenga ki mathak dum hangi ko ne masi asoi ba thi ba lenga ki against angang ro fam na tano za ja dum ni kari no hai ba matam da chumi picnic place, restaurants, resort, cafe, aruga public gathering, social gathering, amata thingde. Ado itagadi say for example nakangna ikogi sanjen thongi nakan leba kanglagi ikoi nongpok thongi asis leba ikoi mayam punbam sing duda ikoi angang sing
पुरक यादे है ऑर्डर करी मेंशन तौदे मरमदी आंगांग मैम अयाबद पूरा लाइसी अदो ताकि अखोई सोम आंगांग सुटी थादोकपा पब्लिक गैदरिंग आंगांग फ्री होइलगदी आंगांग दु स्कूल काहनब करी काइगे हाइबा पोट अमक लाई अखोई मालियम गोइना ngasi covid 19 aso was chaiting ama chaina kaya ama ngasi covid pandemic na piraga lakwa अखोई न चिन्न पलुद्रग सु कोई थेंगरागा विटनेस ओरगा लाको मयाम अमनी सिगी मनुंगदा ngasi de अखोई की एजुकेशन सिस्टम जे याम लाइखा तारकवा पोट अमक ngasi अखोई मयाम थेंगरिबा पोटदा अखोई बैकबोन ऑफ द सोसाइटी अरुगा अखोई की फ्यूचर फेलियर मयाम अमा सेमिबा एजुकेशन की तुमान मागी स्लोगन मयाम वन थुक मयाम कोना मोमता नैनदुरगजु एजुकेशन ने कोई करी पोरई एजुकेशन ने कोई करी पीरी हाबसे मयाम मालेम की मियाम खंगले वाफम चिंगी वाफम सिंह मनुंग अखोना खंगाई चादना याम हाइरुसु याब नते मागी तोंगानबा अखोगी कोविड ना ममांग लाखिबदा अखोगी मणिपुर दा अखोगी वुहान दा 31st December 2019 दा अदुम अहाम साफोंगिबा कोई कोविड लेना से कोविड 19 से मरम ओरिकान मणिपुर दा कोई थांगबंदगी इसल बेमी का वमना अहाम नारगा लाखबदी वखल खंदबा अखोगी योंग दा फीसेपा मांबा मी म्याम जुकुर उरे मरम दी इमरजेंसी लाकनी लमदम से कोई फायर सर्विस खंग दी एम्बुलेंस खंग दी XYZ लाकनी खंगना फनेक फोगवा लंबी थिंजनबा उदिंगबा नुंग थमजलगा थंबा चटपा याहंदबा मयाम अमा ngaki kayamna pakhatna ge kayamna kiram ge abda mi ama leringai adu ngasidi handaki thasi mung dieng biu mamang gi thalo selak taina mari hengalak pasina koi even Imphal East 20% gi maya Imphal West 15% above aluga koi gi aggregate Manipur 10% aduga ngarang gi da ngasi gi ai pot yengjentri aluga mi ani siba aduga mi maya mama 13-14% hena leiba gi pot koi mami tari uri aroi tagadi akoina मतमदा अखोगी ओमिक्रॉन डेल्टा अल्फा बेटा मयाम मागी वायरल मयाम लैबा कोन थेंगगी मयाम मरकता अखोना ख्वाइदगी पाखटगी बसे डेल्टा वेरिएंट को चमनना हदकी 4 वेव ने हाइबा पोचिका मानना अखोगी डेल्टा अदर मतमदा 80 to 90% मागी ट्रांसमिसिबल ओइबसी अल्फा वेरिएंट दगी माना ओइ काना डेल्टा सना ओइना हाइगी पोट अदु तागर छुम मयाम लैबा मरकता अखोना लौगिबा प्रिकॉशनरी मेजर्स सिंग अदु कोविड प्रोटोकॉल्स मयाम सिंग ngasi क्राइड सटखरगे प्रोटोकॉल कोई कोविड की प्रोटोकॉल मरकता अखोना यामना असंबदा प्रजा मियामना ngasi bokta magi wakal da surga le hosi karino अखोगी आइसोलेशन क्वारंटाइन अरुगा सोशल डिस्टेंसिंग अरुगा अमु SOP मरकता karino मास्क उपा अरगे अखोगी अल्कोहल यावबा अल्कोहल बेस सैनिटाइजर सिनरगा खुद हांबा सापोन हांबा XYZ अरुगा मीटर अमा अरुगा मदु डिस्टेंस लरगा लैबा अदुगम मयाम अमा फिजिकल डिस्टेंसिंग तौबा काना कोई मयाम अमा लै अरुगा सिमा मयाम दा ngasi makti अखोई कोविड से मालियम की साइंटिस्ट रिसर्च डॉक्टर मयाम अमना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मिक मखादा येंगबोदा सब चाबा क्यूर ओइबा मसिबु थेंगनबा ngamba वैक्सीन अमदा हिदाक मदा पुदोक्ति हाइबसे ngasi की मालियम जिगी मिपुंग पुदिक मन खंगरी वाफम अमने सिगी मरकता अखोइना अंगांग सिंगसिदा ngasi एजुकेशन सेक्टर दा ngasi तसेंगना कैबिनेट हांदोक नुंगारेगजु अंगांग सिंग करिगी यावदबनो क्वाइदगी ग्रास रूट क्वाइदगी मखादा किडर गार्डन दा लेरिबा कांगु सिंगजे ngasi दे कोई ऑनलाइन की पोता आई जापि को सिंग लेरि कोई तंबदु उरकाल मोय की पोतो याम नुवाइ ता पोत ले आरो करिनो अखोइ ngasi ऑनलाइन तो गे पोसिना ममांग प्रिपेयर ता हुदबा पोत आई ऑनलाइन कमाइन तो गे ना खंगदबा पोत मालेम गने सदन होइना एजुकेशन सिस्टम चेंज तो बुसिना अंगांगी मकोकता ओना देना पोत अमा इंपैक्ट अमा पीर कांदा मसि नेगेटिव इंपैक्ट मयाम अमा एजुकेशन दा ngasi lai इखोगी लांगी लांफम दबोक्ता ngasa जासना तवादा एजुकेशन से फ्री ओइगदबनी रेड क्रॉस कांगु दे फ्री ओइग चखन गदबनी मकोइ दि सिने ना पीबा मयाम दुगी प्रोटोकॉल्स नॉर्म्स मयाम मदुगी मयाम सिंग ngasi लोइन मा काउनर कांदा इवन यंगबियो अखोगी मणिपुर दा कोविड सि मसिंग याम हेंगली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मनुंगदा इवन ngarang अखोगी सोशल मीडिया मयाम बार शिलोंगी पुलिस बाजार दा मार्क्स अमत उते अरगी अदु एबा तारगदी अखोई की मणिपुर दा खंगेन हेकलक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अतै द करिगी मदुगी हेंगतपगी सांग लैतबनो करमना कमाइने हेंगलैनो हाइबा पोट मयाम सिंगसिया अखोइना मसिदी थीबा म चुमी अदना अखोगी स्कूल क्लोजर सिंगसिना यामना नेगेटिव इंपैक्ट अमा सात्र मयाम द पी हाइबसदी मसिदा अखोगी चाइल्ड की हेल्थ तसु अदुगा एजुकेशन तसु अदुगा डेवलपमेंट तसु अदुगा फैमिली इनकम तसु अदुगा ओवरऑल इकोनॉमी तसु लोइनमक कोबिना सु एसलो यानर पोट नातने अरु ताकनि मसिकी मयाम से अमुखान मेंखटप ngमरोदो पोत ngasi वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ना अंगांग सही मंगागी मखादा लैबसे मार्क्स उक्त्रबसु याय हाइना पीब मयाम अम लैरि अदुगा अमु सही ngसागी कोइगी तरुक तगिना 33 बुंग लैबसदी मार्क्स उक्त्रबनि करम मखंगी मार्क्स अरजु फाइब्रिक मार्क्स हाय मसि उक्कदबनि ना पीरि मोगी पीरिबा मोय चना कांगोन मनुंगदा मदु पीरि अदुगा नेशनल मार्क्स पॉलिसी की मतुंगिना मखोय चटकदबनि चिल्ड्रन मोगी एडोलेसेंट 12 इयर्स की मथक लैबसिंग कायना मयाम पीरि अदुगा टीचर्स एंड स्टाफ सिंगना कोविड की प्रोटो SOP ngakpangam jo 1 meter distance ngakpak du ma ukadabani adram achi ngakadam hena piri ad manipur gi akoi gi leiriba akoi gi education sector je hangdrop patamda class 8 to 10 makha gi posu to kan bu yeng biyo
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ bus natragana van chatpa matamda van amada angang kya tongi bus amda kya tongi classroom amada angang gi legadaba capacity masing se 40 to 50 bokta oiramgadra na khalli aikoi chhatra gi layuna layiba poche adu ngasi school sing da hatta surprise visit ama chalakanda aikoi tongana autonomous body ama government siam kanda masibu yengjina pot amdang siam ngasi chigat jeba chhatra humfu humdra marfu phamangane aduga makoi gi poching je bench amada desk amada aikoi gi punna chhatra mari manga phamjanba school mayam yaw yam juri pot nei adu tagadi aikoi gi poch di kabai keroi ba ising chok maning mamang potong ba poto dum tari hana laweba adu tagadi aikoi na angang mayam ama adu picnic spot da aduga mayam public gathering da adu mayam ama tobo yaragadi aikoi kari gi angang masagi singdo kari gi thingbirino madu su yawna hangdo kanda kayam thina aikoi da covid ngasi lakthuri laksal ai habdu yenga kanda pasidi one time da magi incubation period dai ba pot 1 to 14 days oi pot se kayam na lawnai kayam na fast na lawnai pot angang na sanduri mamang da yengi ba aikoi witness oi pot da world organization gi report di aikoi angang masada gi di aikoi gi ngasai gi sahi ta kano adolescent age adu teen age na heli haibagi adolescent heli habagi report laibnina kari adum lai ta baza ka da ngasi angang da kari gi thingi adu tare angang gi education gi backbone do madu gi pot tek na masa am oina id oza jun sai thamningi aduga aikoi na kari gi no education is kam asuna importance aikoi na ngasi as a people and not that activists on can be gnu ordinary common layman amana haira ko na kan bi kan ngasi laga tabi oba education da kari gi ko important asu kam pining gi no hai kanda masri kwai da powerful ko weapon ne koi mayam na malengi mi pukti bang lore ba education sina maduna koi malem gi koi na hongningi ba science mayam se education si yaw dragadi mapung pha dragad masi change to bang moi haiba sing man lady adra sima mayam sing da ai koi na masina kai dawi ai koi develop to ba ai koi grow to koi ni yaw aduna ai koi gi challenges mayam se lesson to hali ai koi gi life da thina gadam se haina education se maru oi haibaduna bu ai koi na ngasi sumaina yamna kan education sector se masi free ohen view covid na effect to pot da ai koi angang sing mayam se su ai koi gi masi gi marakta victim ohen bigano haibane ba aduna aikoina ngasai aikoina haigi do kari maramgi no aikoigi masigi pochi understood to dingai da aikoina masigi ma kari maramgi uji angang mayam thingjali no magi kaino singsi haibasi aikoi kupna naina ba ma masi daka lai aduna hauji aikoina di masigi pot marakta aikoina kari no uji khangise magi activities mayam ama madugi resistance singsi malemgi jaga khudimukta country khudimukta tapna loina lip to thore masi loina komtho asi na komtho ko hore masi vaccine kogi first dose ka pigba second dose ka pigba na oidori bra kitang protect tori bese natra ko huji ko booster ka pona pinai bese ka pagana kayam na madu 6 month adu ne mayam piri aro india gi wena ngasi sibagi changdi ko ngarang na mi ni hum siraga chu mamang da togi pot ka handa ka khena ba khradi ko na du udabna te praja moina ko sibagi changdi handai habje ko ni yai adu magi na sai sandoma pochi yengbiu mamangi tha horok mamang zero tarambadagi kogi jungi adai dagi oramane kogi mi kaino or ko jungi tarik ama adai dagi mi ama ani or ahum mari manga taruk tare masum lakuduna mi 90 plus kogi adamane laaban hojemu ngarang handagi mini humjum kharga handare akoi buji aduna IT gi makha da leiraba male ngarang gadu ngarang 89 ni ngasi gi update fangdri ngarang 89 ni aduna kitang 90 gi makha da lai hage tawni sorry adamane lae adu tagadi aikoina hojikti aikoigi kaino da 2020 gi loisilakpa March adwai da aikoi mamang da koina hangata yengu matam da maduna 185 countries da aikoigi madu 90% of the school colleges universities closure oigi thingjen gi haibagi koi report mayam phange aduna ngasai gi aikoigi ngasai aina haibadune madugi thingjen gi bidan maram ore kanda aikoigi kokta angang chingji gi satri kokta karino online teaching je method yam cheap one yam thuna chachangi ba potuga maduna makoida karino kaimta aikoigi oza sing da su any hali mawon matam amta phangdre madu prepare to takpagi adagi koina plan to bi kemta leitre makoida aduga moida kari hai tare madugi opportunities ama potential opportunities ama moida phangdre sudden change ama leigramina aduna madugi situation da aikoina madugi impact mayam do reflect to poto karino aikoina global gi oina madu education se global education gi yang patam na akai ba me amam lae aduwa hujikti even koina mama mapa singna hujik yong airport like tam tharam ba kangu thaning oroi doini adagi paisa hena tinga ko tharak pa matam da maramdi akoni yembiyo ba number 1 da cross border movement of the students je number 1 example if you kana Australia gumba UK gumba New Zealand gumba Canada gumba di India amade China da moi chatra sing depend to ne si me am si kai khara kaduni mama mapa sing di machungina aduga akogi
positive learning by the students ima sufang phangdrabni sudden shift of online jina maram oirkanda adu dagani ikhona wuji learning without planning haiba tare madugi potani ngasi angang su aduga kitang class 8 ki mathak to reju phanga ise adubu tangai fadana zero na legibdai di sina faina haiba tabani adubu madugi masigi mayam singsida ikoda sol liba kahel liba tikal liba mayam singsidi ngasi mak ikoina ngasi khanari basina masida resolution ma ikoina kano ma pass to ya basuna te ikodi law makers nate legislation nate adu itagadi cabinet singna decision piba matamda ikoi ngasai gi lobirak matamda ikoi closure mayam amado ikoi ngasai gi mamang de ikoina haiji gi march 20 da mayam close to budu tapna world health organization na masi relax to to bona rakpa aduga masi hangana ba institute mayam hona ko barakta ikoida ikoi masi gi kitang ikoi curriculum si kamaina ikoi syllabus si kamaina design togani online organa karma mongda kamain topic ni kamain plan togani kamaina siamgani haibana chingbudu maina yamna positive oiba ngasagi learning method ma togdagadi moidi passive learner oina loi chakhragane adu itagadi poto larik si tamde yadagi tamba aduga low level da low interest laiba ngasagi poto magi pot ama alternate kanom gadang sem gazot main laigane na oja jadam nirmai paramaduna aikoi yamna piba to tholiba tanong to angang macha mayam sidi makutta mobile handle fazana tawba ngamdaba game khara sanajaba even khara mamanaba machen halaman singna phone tor wari sanbada toriba angang macha tikpa nursery pre nursery kg class 1 boki da laiba angang mayam sidabu hauji akoina mobile je pisal laga torukan dabu akoina moi adugi hainabi amak chakrakanda mobile season nabagi ona tenaba makoi impact ama negative impact ama mo education dugi ngasigi horaga leringai tanjada lak ingragadi akoi singsi yam akaibam lakani aduna akoi government na ngasi tongan ba lenga ki covid protocol na ke SOP tongana sembi da yati haina koina ngasi ama sembi u haina haining imaram je kari no hai kanda akoi ki school institute akoi ki lower classes ta leiba below 8 standard ta leiba kangku singsu makoi ki protocol ama na SOP sub standard SOP ma sema kanda akoi ki angang singse rolling basis ta moi ki leiba class to ki 50% ama amu magi hafta sigi manungda numit ni gumba natraga any rolling da hai tare hafta dum nang su matang hafta ning do pa bokta no mo loksal la kanda even thang de suchi lai grabni na example madumanya chalal la kanda angang sigi rolling da mathagi 50% natre 50% jo padam 30% jo chahan ba aduga marakta in the meantime adum online to bi maina sinmagi pot amasu simbidragadi mamang da aikoi base ama ka ISSC kanogi high school living certificate examination class 10 gida 3 da hujik pass to khoni kangu sing 100% hen gib dan maram war kan ngasi adu pass to gib angang sing do ngasi larik madu susan daba mobile taw laiba aduga taseng larik ki taseng negative impact pangaba larik ki mangan yaudro pot am oi aduna madugi pot sing dura hayeng tung yumbi o mangtam da sum jaba yumbi na masing yamgani aduga taseng matam chana kakta wa ikona sum chai isina ba yade ne allaman haiba aduguna wa kakpa gi ju kakpa ju matam lai aduna kege ne yumbi oibe trip da lakani aduna jajadamni aikoi lainga asina ngasi education sectors da maru oina main focus importance pira kanda lainga ki yauriba cabinet ta yauriba like la chu haiba ma'am su yauri hoi lariki mangan yuat pa ma'am su yauri yaudaba nate koina khangdaba nate yauri education da yamna poroiba aduna education je yamna maru oibani aduna makoina aikoi sigi satra singda school da karigi education je true education dakar laibno hai kanda madu time pass to begin nate true education school the piri se makoi the enough knowledge moi the pira kanda moi successful life mu oiba adu after school gi keno du oira kanda hai bani aduna education gi makal tongan ba makal sing khaira ga su yamna common noina kona khangi ba formal education informal education amadi non formal education aduga magi aim of the education se ngasi lengang ubiu ma aim of education manungda yam tena haira kanda asia lo chinjage akona social aim adu vocational aim cultural aim, moral aim, spiritual aim, amad intellectual aim haiba yamna ten taruk se yamna importance of manung de yauri aduna sigi mayam sida makoi kari gino masida kala kanda makoi da kari stimulate economic growth aduga kari high tari increasing innovation and productivity of human capital haiba se masi kwaidigi dakar oiba education sigi focus to the mathok ta ba changmanina ngasi education sector se mapung phana masi free zone aduga yamna protected oiba zone ama pira kanda any safu sateng aduga kani pot la ko matam da government masi hana number 1 ngak na ko na biyo je ha moron relation ko part is mai tham de ko sa seng mane adu katang government na yam kupna monitor to bom de sangi aduga hangsu hangan basu dakar oiri aduga madugi damakta karino akupa protocol ma phajna semba sangi habdu adum takpiri ba ozani na takpiri buduma note tawsin jare
aduga lengan su tabu sunu aduga hojik si Sanatomba Israel da gati Israel si ngo makai mari makta west rom da Palestine yaroga te di ma ga jana da bangak jeng da bangak tani madam supada chaitheng phangaba aduga ondong su hona bakan ba ondong su itihas ki puari di angan ba sauti horgam ba khoi jam struggle torpa group omni lan da babu da makhoi angang sing oza sung takpi bi duni makhoi kano tawde school athing ba thamde even underground the babu da class to we happy wapam lady VIP babu da office da babu da makhoi lenungi underground gi basement gi kano sing da moi phammi ba pautai aduga emergency manung da su haidi lan kanjalak pa natragana yam bomb top yegna ba sing na kapsalak pa matam da su attack torko matam da su makhoi even yum khuding makta basement loina hapagi wafam akhoi leidi aduna makhoi da education sa to matik lumna lowi habi sumadi an akhoi seida lainungi ka school semje habdi nate hajan hibadi mina aduk yamna section na lumna lowi hajabani aduini adui targadi mari lena jagadusi akhoi na kadai waba lumna lowi lodi habaduni lakadusi ngasa uzakiran su hagi ba kedobagi paktara angang sing pubu yarga miyam tin famdana angang kedogi school dadi chatpa yadri no habu hangama adui ngasa protocol semagadi yani haibani hꯧजिक ngarang ngasigi khabar diawi ngarang thokiba cabinet ki mifam duda adugi matungda DIPR ki minister su oriba Dr. Sapam Ranjana phongdu ki wafam amakak lei masi ozaki ranju nahan akhoi neina bada knowledge lebiranguni madudi akhoi singma pawma tayan hajagi bado idu kanogi tourism ki director na commissioner da tourist destination sing tourism ki makha da leba sing thingjinna ba kano khogi letter ama ibigi wafam madu haju phawbada nini humni phara bawda madugi kariguma notice amatang thorok palitri adu maksu Dr. Sapam Ranjana ngangi press meet hai madudi tourist ki wafam singda athingba thamba karisu leite athingba thambana hagadra haina proposal oina tawbani sini director ke saita laisi aduna madu adu targadi sondadi school ka drangang mayam do adudi nong phadok shuti sangmuda evening da kari da angang mayam no ngap puthokpi ge hai bi phibum da angang sin da yum da bor sure phone paimandana adu tadi pak ta puthorke hai pu mal ba wafo amala e oza Sanatomba adu ai du ketang thambi aduni akoi gi oza jadu laisi kaino habda government sida lairiba posi authority hai tare authority sing se koi gi education minister health minister tourism gi minister ahum ji akoi gi amta samnadra bra hai bagi question am tholai ado education minister gi wakadana oji class hauba koi gi haudaba hai class 7 bo ki standard na class tawdaba hai bisi da education minister na class hauni natraga hauro hai bisi education minister na thokadabani aduka medical gi अखोगी हेल्थ मिनिस्टर ना थोकदबना सही ट्राइन थोई बोक्सिदी अखोगी ट्राइन थोई की मखा बोक्सिदी वल्नरेबल ओय मोइसिदी खितंग चेक्शन निगाई ओय अदुना गैदरिंग द पुनबी गनु हाइना थोकदब एजुकेशन मा लाम यापोते अदुगा अदुगी दुदा कैगुंबा पुन तारगदी पुन बाइबसे मेबी स्कूल द पुन बागातन पुन बनती से मफम अमदा सिनेमा हॉल दा नत्रगा थिएटर हॉल अमदा नत्रगना खोगी ड्रामा की करी की लैकाई की तवमदा नत्रगा पार्क खोगी पार्क एरिया अमदा सही पुनबा मतमदा खोगी चिल्ड्रन पार्क अमदा पुनबा मतमदा मधु स्कूल गा मानदबरा खोजी हांगा कतुइसे अदुना अंगांग जिंगजिदी सी सेफ ओय हाइबगी प्रोटोकॉल अमखक हाइबा थर्ड वेब हाइगद्रा फोर्थ वेब हाइगद्रा सिगी मतम सिदैदा लाइबा अनोबो मकल की वेरिएंट B5 नत्रगा B4 हाइरिबा BA4 BA5 हाइरिसे मसिगी फैटेलिटी दा कमाइन तवी मसिदगे कोइना कमाइन चेकिंग गनी हाइबना सिंबगी मागी मेसेज अमगा लोइना असैगी मसी थोकदमनि लैंगा कमा हाइबसि ओजा जदु लैंगा कम ओइगे तारगदी अंगंबा अथौबो ओइगे तारदी कोक्सि मकोक्सि वाखन खनबताई मयाम मियाम मिसम मियाम न खलिबिसदगी हेना खनगदबनि अदुगी दु खंददना असैगी सेन खक्तदा असैगी गावगिबा अदगी अदुगुंबा पैसा खक्तदा गावगिबा सेन गाक्तदा गावबदी लैंगा कोरोय सेन गाक नत्रगा पैसा दा गावरो पैंगाक कायना लाकुगी मोंगने बोजिक लाइजि अदा असैगी लैंगा काय तारगदी लै हाइबदी लैबाक गाव हाइबनेबा लैबाक सिगी मियाम प्रजा सिंजे गाव हाइबनेबा अदुदा सै थोकबजे ऑर्डर सिंग असै अदुम मचु ताद्रे ऐना वाखन खंजबदा अना सूम खंजब वाखल डेट 15 बो सुटी तादोखरे 25 24 बो सांतोए क्लास हरने अना हौजिक लाइब चेंज मोमेंटम होंगई करम मखल की प्रिकॉशन लौग्रकान
ngasai matam khara di thingamaga matam khara gi matungda mo hangai sina kari precaution lawgraga tawre iba pono precautionary measures school singji da si khille si tawre khoi gi sanitization channel khille school singji da sigumba khoi gi materials singji loi pire angang singji safe oire haiba manatiba hanagi as it is adum leraga hujingna muksu kai dawi habda siba hankalai aduga covid ki khoi gi positive oibagi case masingju hankalai ba Henkalak na amuk nasai henkalak tu ngai dati han be hor pagi adwai du dati suti thadok re ado hujing na jara henkalak kan dana amuk suti ju thadok tre abdi khara amat di thare aduga khara amati open ware ni hare open ware ni hai kalam do karam basis ta open ware no open ware am da close ware maga open ga anis ki marak sidai da lairiba wall do kari wall no vaccine gi walla natraga sanitization gi natraga school management gi education management gi health management gi karam makal gi management tawgrabagi habagi mina uba pawdamam bibi usine ba prajana har kadisi adu gi duma number 2 ani subada ojadu se mamangai matam da di vulnerable oiba yam 16 ngai oiba se masi immune system khar sondar pa maruina koi ahanjing je ahanjing abi sei 70 gi mathak oirakwa 80 gi mathak sigum basing si am 16 ngai koi adugumba section ningai oibasing ase masidi adum relax tawdori aduga angang jingje da target taweba angang jingje target toije vaccine kapte haibagi male adigi ahan maron sidi vaccine kapkera kapoira ahan hoira amnina sigraju yare ka haibi mongla masigi sam laiba ongba momentum yo hongaju darka laite nasa gi naranai oijaro asibudu mangjaro natragana anabudu najaro haibagi pot amada oiragadi siguma makal gi tang kumari dei kumanga dei session horani kholani anoba open reopening tawba natraga tawdabagi question kesu leibiranu adum hanagi as it is normal do adum akoi gi adum chathabi yai ada new normal haidana anobo makal gi normal amada sangjan gai tardi kok to kitang thadaraga koi gi ahangba notebook tu da amani do orju ibiroba si chathabiu sanitization si tawbiu school sing si tawbiu si tawdraga di yaroi class 8 ki orga su adagidi makha office uzik secretary ta kaida punga supte supau thingadabani khokadabni changakpa visiting unabagi matam ga tension laiba karigi covid na maram oraga ado ki so nakalama duti ki nakalam ramdra prajagi koi gi misam miyam dana ki daba kai no da misam miyam na thingnagadaba landudi akoi gi natabani na ado khaga chawa vip jing di bureaucrat officers jing di secretary ta kaida changbasi office ta sisi tau marks upre yangu adagi punga supte na supau COVID behavior matungina sangal ukolo khara di hairi ba adumaina school education sida angang jo haibam thoktabra haibisima wakan khatang rethink to ningi wakan sukan khandana order thokpududi adum adudi akoi ngasai gi sarkar si lengak si karam makal gi lengak dona hanga ningai maram ju oeli maram aduna sigum sing sidiu akoi wakan khadab darka oi ojik ojaki ran ngasai jai bi do ben gi da bus gi da ojik adigi coaching center je oja jadu coaching center di thingoi dori coaching center se mi sama classroom amada pamaga di class 7 gi angang ama class 7 gi angang jina mi yankhai ama classroom du da pamaga coaching center da coaching tor targadi adu ju classroom gi structure nate coaching center aji maktabu sangoi macha mu ebi ai ka macha mu ebi ai adu dei da mi 70 60 70 pamaga class athar ko matamda that adu class school nate madudi yai haidori brava adu di coaching center da di thingba laite coaching center gi wa ke ma ki school khakta ni thingi je oja du na sai bi do dumaina park te kari da puthoga adu enjoy to badum yani esu kaide park te gi sandor ko covid tu di nungai ba picnic chat pa park ta ngak ko thok da paklak pani na sirju yare nungai bam phangra bani na plus minus torga sibam yawba nabam yawba ke so kai laite adu ga school gi da makta di akoi tingani kari gi lari tambe yaroi haibdi like tambe yaroi lan famda uza jaduna haibi Israel da karida lan da bokta lan manung da bokta ngasai ko manung tawurga lainung gi classroom kaina thangtana yam serious wena lawri bedo madu manipur gumba sidati kai doge da madu phibam du yamna akoi gi yamna far koi behind hai tare yam maning halle aduna lan famda larik tamji ka hari se masi kai no haibu matamda lan famda mataw kramna larik tamgada ke khangba haiba thausil haiba lamdam madu da tambai wane lanfam da kamaina larik tamgada ki khangdaba ekhoi kaidongke haiba matamda lanfam di to khradana ngasai gi irang masam tholokpa matamda ngasai gi larik tambagi kaino do khoi chathab yaroi adigi di ekhoi di kaidowi haiba matamda ko na hoba kondong dagi helunu haigdam ne ekhoi prime minister honorable prime minister na haini jan he jaha he haibdi thawai leibu mafam da loi lei
maram aduna like company khangde amani khangde everything is secondary except kai health hakchang faradi nadradi sidradi mathangda an chama time listen chamarak to bi ai maram aduna like tam dasu yare haibagi indirect oi ba kaino dune ba pigri to message to adu di hawai absi sumsu sumi hawai absi ni khwai maru ese jan he jaha he hawai le di loi yare abi adurigadi huzik hawai ju legadabani health is important as well as education is important like chu adu hawai bok lakna bangam dringai sida education du karana lakna ngamjar potre da na koi wapam jahar ga class 7 bok di chuti samaptram chuti aina tawtar gadi adugi lainga tu di law bu di irai lai bi ai sigi leibung da phamaga koi gi ngak decision usi ware pum lawraga doklang no law tur pi ai adugu mamakal gi ware tu natabda se tawtar ga su class taw godori betuna singai ngaksi tawroi do bagi maramna class 7 book si tawroi do bi maramna machine adu vaccine kaptri khotri okay yare vaccine kaptab du maram oerga tawroi dori bani vaccine kaptab du maram oerga pat di pamu hari bani vaccine kaptab du maram oerga cinema hall da drama hall da mayam pun bam da sat pi ai hari bani vaccine kaptab du maram oerga tuition center da coaching center da class te dum remedial adum chatha yani substitute class adum chatha yani school da tawdabai wani hari bani adu di kaidoge have the sise akoigi indirectly tuition gumba coaching gumba tawbasi da encourage tawribra privatization yaden pasina mange koida paisa yam chatle angang sing akoi imung jing je laira bada akutpada leito wa have thoi hari ngai sida amukasu privatization after privatization have the privatization da school da privatization tawraga lairingai sida privatization tawri school da tamdra kan da class 7 ki angang 6 ki angang do amuk home tuition tungan ba mamuk paraga privatization secondary level privatization amma muk tawraga ngasai gi angang gi school gi fizu dum hunba aduga tuition gi fizu amuk akoi hana khraga school da phajana tagla ga di tuition tawdrasu yaina khanjaram ba mama pa ju tuition cultures de ena support toksalaga maduda muksu tuition du deida amuksu tuition school haitare tuition school amma mung lingo haibagi free hand thabagi man ba mong ama chathar I haina lauroi da bagi maram leite maram aduna overall jengba matamda akoigi ko ahobana ngasai result salobusdi akoigi kanona hana pharasu ngasai kanona akoigi kabui kai oibagi ising utong maning ho do adugi mong da hojik thoklai ba order se utong maning horabra maning ho da base kitang menjan biraga kitang yuraga su pung numit khara di chat na ba mong da yurazu yuna makun macam tang ga pilam tang ga yuba ani da ga yuba do maina yuraga su fazana men bangam draga su manipur gi gi laingak ki company se yu da bu tong wen bi yu raga ba ta makun macha amani yu da yen yon bi ganu hodrong ho ba kurakan puthorkanu hodrong ho ba se akoi na menjan bangam draga su miam na menjan bangam draga su khore hai ba du bok ti hai ba ngami ya je ani super round ki thamje ge oja phani oja am nuai jai oja kiran yeng biyo hoje oja sa tu bana hai gi bada kari base da kari da yumpham oraga hangai no maramdi ngarang makta su 89 lady na 90 ni mamang da 70 legre 93 legre ado na hangai na amuk thingure hengala kansidana amuk kari wakhan khalaktra hangi banu hai buhang amlai madu hangai ba pose khudamona ngasi hayeng sida chama ga hengal e khalase amuk thingi harak toribra haiba wahang ama hangoi dabagi maram leite aduni amuk continue discontinue pangtong to ba gi phimo ma la ka toribra natraga adu tar ga di angang me amse dum lower level gi angang sing sidi elementary bhaw gi chorana hairasi sabian bhaw sidi ada mas mo ngai du pra adum auta bi phim da la ka tori adidi paksu thingde adu tar ga di kari no to ja haibu hang ma la ka tori nawe football sanar madi angang sing police na ta na ba sing ta si bo yaw ram na ta ram da adidi hojik laning do aduni makhata na masing hengelak tar ga di kun ga manga hai do amok thingjala ka tori drupti ka kumadi ka to se aduni ngasi hayeng sidanga ado adum masing dom hengala ga di mogo gi base kari dano kari protocol pi dana tori bro sini hangjani mase ojaja dumni hangai bo wa hang gi pakumji aina cabinet yaw matamne madu dei pi bangam jararoi ai opinion de tijege ai khoi gi maliem gi oina aduga india gi oina su ekoi gi disaster management act 2005 the piri aduga national disaster management act aduga state disaster management committee anyway jet committee mo jesu masina piri kaino khoi disaster si khoi makhan ani thokna lei ahum thokna kaino da national disaster haiba ma
technological disaster haiba ma aduga man made disaster haiba ma disaster ahum ji yanjannare koi covid ki matang je koi lamdam masara aham tamje aduga aikoina disaster ji kaino hai kanda koi ki sudden na great misfortune oiba or simply warta ma amada hairaganda any unfortunate event ama thon bodu disaster ne koi lawi aduga magi consequence to yam serious oiba destruction oiba pot ne aduga covid na period this again oiba natural disaster so high masidi kari disaster do masigi posidi masigi pandemic ki disaster di yamna sathiba potam oi kanagumna biological warfare hai kanagumna aduna why haina gi pot oi wande hogi pot adubu aiko disaster management act lerami posi kari gino hai kanda national level state na kari lokakani hai kanda prevention risk reduction aduga even financial protection risk identification ji makoina tawgodabane ba masigi henma mayam su leiko adubu madugi mayam do identify to kana kaino risk management ji makoina tawgodabane disaster management duna kai dawi involved in a continuous and integrated process na high aduna makoina do tawgodabane adoi takadi aikoina ngasi masigi disaster gi ko mayam singje koina kari gino aikoina masida kari changi education na kari pi aikoina satra singista pi education na knowledge pi skill pi experience pi aruga bot akoi career life sem gi pi aduga confidence aikoida sab chaba confidence education mangal sab chan phangbada magi sab chaba panam confidence thamba ngame aduga aikoina masina kari no education ji mapung fana hairagadi aikogi positive social change sama aikoina u phangani aduga by encouraging kari hai tare kano do aikoina political participation de yaushu aikoina like to ira kan da adu ta du phangne ba aduga social equality lakani aduga environmental sustainability ji matang du laigane ba aduna aikoina yamna kano da yamna samba word khar da aikoina line paring da aikoina thengna jaba larik sing da kamai thingnai education enable the process of national fast development high if you have good education you can serve your country well so with a more educated population more employment opportunities are open and appears here masigi pose aina hygiene ji kai noi kanda angang sing macha da aikoina ngasi abc du tambi haudragadi abc haiba mayek z phok to aro alphabet kuntaruk to aro aikogi numerical number 1 to 3 kumba se masigi maru oiba ani si khangdraba tambiraktraba angang sing ne larik mayek amta paba yaroi angkam to hot yaroi aduna badu paba yaroi do angang sing du ngasi kari gi noi gi oina education do piri se hai kanda aikoina education duna angang da nate akoi mipung khudimakta yamna critical oiba thinking masigi se aikoida pi na piba ngami hapa ngami na piri ne aduna aikoina madugi du yamna logic siznarakanda akoi decision am lok matam da yam logically madu decide to yana ba aduga people sing interact to matam da education gi mangal bhajan leragadi sab chaba madugi interaction kai ka do phangba ngamne na haiba du gi damakta ne ko ngasi education da yamna kan importance focus pirisi aduna man-made disaster sing marakta akoi gi ngasai gi education je disaster thol lagadi ngasai education disaster thol lagadi natural disaster da di akoi karino hai kan da se volcano earthquake adagi landslide hurricanes a drought natraga any port wildfire na sing ma yam oi bi ai adubu karigumba akoi man-made disaster to tholak taragadi akoi education na maram ore kanda akoi tholak taragadi kari thole crime mayam ama civil disorder mayam ama adagi akoi terrorism war adagi biological chemical threat adagi cyber attacks na sing ma yam tholak kane sigi mayam se kanna bai da mangtro ngasi mama pa mayam paisa mayam tingdana school apa bati dana ngasi government school da ngasi mayam week na private school yam madra sa da thak aduga moi gi pije sakche ningma tungu da mama pa sing na satra sing thari se adu dagadi akhoi ngasi mioi lak kuntra gi represent torokanda miyam gi mihut elected on leriba kangu sina education sector se handa ki government se yam chau thok moi na makho bung na laugi kari gino ISSLC exam da 60% se after 10-15 years ki matung da ngasi pass to bang men hai be damta moi law hrine ba adudi madugi poto krai de gino ngasi infrastructure mayam ma sola ga ju te ga ju kai ga ju government school ki oza mayam se ngasi ai khoi praja yam na tina law bosina makoi pass to ibra natraga manung da question mayam ma lik oirabra hai be chaw mayam ma ngasi wathok mayam ma thori ba private school mayam na kari question ka hai kanda question lik oi ba yaw basu yawram mane khamaina tarsi ikoi masi mina pirakpani evidence pi bangam dru su pau sing ji aduna private school gi institute sing da question yon basu yawram mane manung da question center sing na kana haina badum yawi nukse chitna una leng bia bonti oja jadumi nana krai de haina na ko gi bi ai but ikoi na hijels ni madudi ikoi na taba ngangna ba rumors mayam amu nung do bi ai masi taba gi poto haibani maduna chumme na haibagi wafam ni natte aduna akoina sigumba larik tam ko matam da classroom ngadi oja jadumni su ai oja sara do noi laik tam eba
common oina A for apple, B for boy, C for cat, D for dog loi tamakane sat manaba khonthok sat manaba wakhal lok ngamna ngasagi ngamnabane na ekona madu ekona tamnaba honarakani adubu tasengmaki education asengbadi madu nate maduda ekona ngasai critical thinking ama ekona phangnaba honaba aduga phammi ba satra mayam humfu natraga humdra classroom da chama phamasu madu manungda tonganna mayamna taklaidu hena top top khallaga wakhan puthopa ngamdune afawa aduga madugi education da athoiba mihenbo rejatna classroom da takpadi Ozasing na takpo dadi yamana na takpa man bani adubu manung dadi critical thinking aduga differently wakan khan bang amna education ki manganje hen na phangna ba chahi leite larik tamu tambagi thijan bagi loiba nai de punsi je adum hotnau larik che na hairi aduna ni maram maduna aikhoina huji ta seng na chap chaba yumbi kege no yumbi oidana bai damakta any sector da industry da oigera entrepreneur da oigera politics da oigera any pot ta ngasagi mapung faba aduga yamna logical thinking oiba critical thinking uthopungamba magi tongan ba hiram kya da madugi praja singa communicate tobungamba yaba leader khrasu puthoksi aduga ekhogi praja miyam puthokan madugi praja miyam gi mihutuna admine to agadi ekhoi education gi mahi chagani haibase krai degi horokadage haiba matamda yamna apikpa angang singse petlingai da khoi laikhom je loina metlaga saning mamong da chapu saba singna or any petlingai da shape semba yai nu yotu bok ta petlingai da to phur kan na nangna semning pot sem yai na haida ba adugumna yai ho yai sari ngai de ho ai ba adugumna apikpa angang ngasi pressure lering manuk ta su tasengna school kadraga su mama mapa singna school gi tingiba paisa fee natraga ban fee any pot magi tingiba mayandri hena tingna tongan mayumna hotnaga tuition tawba adu tawba mayam tawi masi government ka su thingam dong nate oja dan aina hygienic yo taning ba point di conclusion da aina taning point di tension view education se aikoi na ngasai gi natural amadi technological disaster gi marakta singan gumsi edu man made disaster tado re hana hari isi kari gi noi kanda yamna ngasi consequence paro de ba serious destruction natraga unfortunate events mayam tarakadu se education gi mangal walakpa matam dani aduna aikoi na ngasi koi constitution pi ba constitutional right ching manung da aikoi gi right to be heard opportunities sama people se masida ekoina ngasi parents guardian government school authorities and everything ekoi stakeholders sing myam pulla kanda sugum makangi covid che world health organization so angang sina sadokoi process mani yam leite si tawde adu smai pi si tawi ha mayam je loina parangani loi cheng loi khang ga dawni communicate tawre ri bina adu tagadi mayam singdugi apunba representative singdugi mihut sing yauna kanda karawai sector tawjige mogi legislation da yauchulu ga haibina te laiwa ki oiba aduga malem gi oiba issue dadi aikoi gi sumba people sing na su ekoi mute sing na su ekoi wai sing khara su tabi na ba suggestion opinion pi bada khudong chaba thong khadam phapi raga tawuna pai na tagadi covid tuji lai ba system government pochidi mamang thong dong ngang thinguba mamang thong thingai maning thong hangamba ari mamang thong maning thong pun ne hangwai na hang kanda thong lo le na mayai ka ni lol thamamba mamang thong maning thong adi hangba man ba manung lo la tamba sumba tongan man ba ngasagi phijang dugi marum da curtain behind the curtain kari tol no khang da man ba mayam ama ngasi moine piraiba decision moi warep sing mayam sina prajada mamangda order man kakpa lamdamni aruga ta seng na somna kan chief secretary na disaster management head on state kino order ma thokpo Imphal West ki DC na prime minister lak pe na Imphal international airport bi de airport sanjen thobu ki pam lolo ari somna kadamu atopa political party magi huji ruling the political party si BJP adum ba kano amana secretary ra kano amana amu praja miyam thokiraga nabi nakan da prime minister opu order ahum ji karam ba chatoino sumagi chabam na lei gi leiwa ne adun hojik su chap mane aikoi gi tori po sida aikoi karamba order karambagi expert health expert ki wa bu taduri bra lenga ki put taduri bra kana ki put taduri common people taduri bra world health organization taduri natra india ge medical research kangu gi council kangu gi health sector gi wa taduri ha chamam na mar ka tawon mota masigi pochna malem ge world health organization adu country me am na ngasi kitang relax relief tawba loinak lip tawba hawra agadi manipur lip tawbiu atopa me am da human right ki ai da mi eng da masigi violation of law natra violation of rights student rights mangan ba taubi ganu hai ba waije har ai tension jage chata oza Sanatomba matam di leitre atumak pu oza supplement ma sama pining ma mali oza lambi gi accident tholok pu yai haidana akoi gi lambi thingba gi thabak adun maina
कोविड सिना नारक याई हाइदना तौरगा अंगांग सिंगसिदैदा करी करम मकलगी मेजर्स लौगे हाबिदी खंदबिदा अखोई याउदबिदा ngasai angangsing class 7 bokti thingani na haiba अखोई logic ama madugi logic ama degi 8 फोक्तना अमुक तौनी हाबिसना करम मोंग तौदुइनो हाबिगी मदुगी मागी मनिंग ममांग इसम समनदा बहाई तारे मदो करम करम बा एरिया दा थिंगदुइनो हाबिसु मपुंग फाना ताक्तबा स्कूल एजुकेशन की मागी प्लेटफॉर्म जी खक्तदा थिंगनी हाइबा अदुना कोविड सिना चटकिद्रि मखै कोविड की मतु पुंगलोन मतुंगिना जगोई साबा असिगुंबगी मओंग अमा हाइतारे लैंगाक्सिदा लाक्पसि अथॉरिटी दा लाक्पसि मसि टोपी बना जुम्ब्रा इन खाली अदो कोविड ना अखोई लैंगाक्सि nga ibra hadaki covid की matang sidai da haitare कोविड ना nga iba लैंगाकला नत्रगना लैंगाक ना कोविड पु सिंगनर कांदा सही अनि मखाय हम सुरे दिसंबर की 2020 दगिनी कोविड इंडिया दा योरखिबसे तंबयाई फास्ट लर्निंग एंड फास्ट रिजोल्यूशन लौरगा अखोई कोविड सिदगी कंट्रोल तौरगा अंगांग सिंजे मांगदनरबगी तमता अंगांग सिंगी फ्यूचर जे सेंबीबम थुई मदु हेक नतदना सही कोविड की पुंगलोन मतुंगिना जगोई सारगा लैबा ओइतारगदी कोविड नांगाक लैंगाक हाबिदु तारकनी अदुगा NSN IM ga in the government ga framework of agreement amagi makhada manung di phundabida sign tawnagibudo adumaina ngasai framework of agreement manung yaudaba covid ki protocol order haitare class 7 bokti koi like tamaroi aduga 8 gi tambi yani haibagi manung di protocol behavior di yaudaba framework of agreement ki type da adu order se thokpasidi ekoi praja miyam ni yaningadaba mande aduna sam ekoi gi precautionary measures class tawudana duga tahudribasina sumai tawji haibana singbagi magi kanglo lama huaga ekoi madu sadha ningi aduga magi covid ki protocol hausik su ngak si hargadi ngarang ekoi gi president anobu president ekoi gi Draupadi Murmu gi festival da tawgriba mayam ama masig jungduna karamba makal gi protocol no haibana singba wahang mayama hangoi haininga leite sigumba singase tawba pungya di yayena tawbu yani na pamtaw da tawba याय हाइदना पंतौ तौबा अदुगुंबगी मोंग असे मसिदी अखोई लैंगाक से मपु पादबनी हाइना हाइरोइदुइ मरम नदे रोल मॉडल लैंगाक अमा ओइबियु मियाम सिंगसु मदुदा अखोई सेक्शन ना अखोई लैना सि दु ngaktokसी लाइरिकसु तमसी एवरीथिंग खुदिमा से बैलेंसिंग तौरगा चटला कांसिता इजराइल दगी हेना चौखटपा लमदम ममा अखोई मणिपुर से ओइगदबनी अदु नतदना ngasai yenga kanglon yenga laina amagisu kariगुंबा कंडीशन amagisu yenga punglon gi matungina जगोई सारगा लै तारगदी सोल्यूशन अमत पुथुक तारगदी कोई लेबाक से मनिंग हला हला दुम चटपा लमदम अम ओइगनी हाइदना अरोइ वइ थमजगे ओजाजत sai ozana ओजाजदनी ओजासनातम याम फजन थंबिग्रे आई लाइन अमगतंग थमल लोइसनजगे पोट अमगतंग मरमदी कइनोदा इकोन एजुकेशन सी यामना इंपोर्टेंस पीबगी आइना मसी थमजनिंगबनी मरमदी सुमाइना हाइनये education is the passport to the future for tomorrow belong to those who prepare it for today and high अदो तागरी मतंग असे कुनिंग जंग जब कोविड ने कोई याम थिना चैथेंग पीरे अदुबो कोइना प्रभाव अमक सुमाइना कोइ थेंगनये अखोगी मतम द kai high all bird find shelter during a rain but eagle avoid rain by flying above the cloud problem are common but attitude make the difference हाइबदने अदुना सिगी पोट से लैंगाकना हाइबो कनो अहुम से मसी खंगना तंग चतियो मसी कोगी लास्ट की पोट आइना हाइजरिबा डिफरेंस करा पिरमी डिफरेंस टू ने हाइज करा कोगी एजेपी अदुन कलाम हरम वाहिनी अरु ngasai passport kidra mayam common sing malem sini yana poni masigi pose amtang ningjang gira kanda madu universal truth aduna education masamakta tindardi education masamakta covid changadi education masamakta disaster thuadi hojik mi lisingda sigado banate aikhogi society sirakani tapna tapna ngasai ozat kirina tapi gibduni tungda socio political economy order mayam ama kaithrakani sini lebak ama mangakani humankind mankind mangakani adunani education hangdoksi education admak ahianba phibam yengbiu kari henna phaba risk management lokotpiu protocol sembiu yarbu makai tamna bohonasi aduga ꯊꯤꯡꯒꯗꯕ ꯖꯒꯥꯁꯨ ꯊꯤꯡꯉꯣꯏꯗꯧꯕ ꯖꯒꯥꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯪꯊꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯛ ꯅꯨꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯣꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯄꯨꯟꯐꯝ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯇꯩꯁꯤꯗꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯏꯁꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯍꯧꯕ ꯄꯣꯟꯊꯣꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯀꯣꯟꯅ ꯍꯧꯕ ꯀꯥꯡꯈꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯣꯟꯅ ꯍꯧꯕ ꯀꯥꯡꯒ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯀꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯥꯛꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ
ꯀꯣꯟꯊꯣꯡꯗꯨꯐꯥꯎ ꯈꯔ ꯐꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯔꯤꯑꯣꯄꯅꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯤꯡ ꯀꯣꯚꯤꯗ-19 ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯦꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛꯁ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯤ Dr.N.Sanatomba Assistant Professor Manipuri University aduga Dr. Kiran Yendrenbam Social Activist animakpu amuka na thagatsari loina ISCOM gi discussion time mi yeng tabi dibasing amuka na khurumjari